Kabor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamstet, Kamklan, Batbaduna Bam Umpia. Kanongpo Area Women Welfare Association hak arpodrik urusaw ajar posan klaraki ke Silver Jubilee ni jingdap arposan senam noduk belasengnya ka usnam arajar. Hagani gesngi lasa kilang du MLA Kanongpo constituency ubak Meril Bonds im ke Presiden Jong ke NAWWA ke Kong Miris Tila Marai urang bak shnong Kanongpo proper ubak Sylvester Minsong u Presiden Jong ke Seng Samla Nongpo proper usamla lumlang Shela kinoy lam ke KSU berke RBYF 8 kilong kami. Kinong ais ngobahagan ni gesngi kala ajing ro ek jing turekam chongan geseng giken thei hanong po kabla train ka benta ka bah kamiat bat banyada ni jing sniu hapu ka shnong ka thau. Ya mungkin lah pencrean siapa yang kongin. Dan kena souvenir saat kita mau buat kita konkret, ekspor, video menteri yang ribbon, video menteri pemba, pelan pemba, yang kena souvenir, kena ekspor. Dan kapan nangnya baru, ini alau yang ribbon, orang ban yang kena souvenir juga dapat. Kalau sisa kapor ke Muslim tunat, ke jingsa keri ke ba dapian wala ni dang lapan le kamha shushu. Kamoto jong kaseng nawa kade empower women. Kamot ban pen kubor ya kilong keme ki kentai. Namta uplift children ban kentiu ya ki kon ki jongi hake em lang sa lang society jongi. But kumjo to build a future. Bantai yang kalawai ke bapernai. Nak ta ki kon ki ti jongi, ki long keme ki kentai, ki badon kam yang ke jingnon kam jongi. Kum ki long keme ni yang trade arbusan snem. Kei ke basutan ada kalong ke jing yang ke shan iwe yewe. Kaseng nawa kam dei ke pressure group. Ni trade na kum ta jing bahar kam tam jongi. Kena ki lani ki beriu ki baguna ke khotmet children with special needs and ki contain and ki logino namta ya ki kena ya ki contain ki baha pan pep school no shiteng namta ni a ki training ya ki nik samar ki ba nandet ki jimpuli jongki bangil a ki training ki ba bonjan awareness ki ba pitio i dan ni plug ya ka souvenir jongi pinyo ya ki kam kijing tray jong ilani ki activities jong ka association baroko ila na yang ne kan shot kan simpor banpuli pat kani kijing tray jong i kan mong la ban long klam kijing ya ras jong ki lambak shnong but sir thank you so much kijing kersan to pina ka bol na mong judan function ni pat kiwe ki lambak shnong kiwe ki dong jakar kita nak ka bol sa ka bol ki khotso bhai ni abang ipulong ka awareness program ki topik lagi ki subject lagi ki theme ke paper ban nong ki jingkan dik ban riu ya ki kena school ya ki long keme hasnong ya ki jing hikai ki ba bom jat ni na persyang tak bala pada wei ke bang ni bang on sai si ga lomba ni ki khot jong ka nawa ni ya kersyan iwe yewe ni long ki ba bom kam ni don la ki jong ki kam bon ni batay office ba bon ni kide ki nong hikai na ta da ni dof ka duty la jong ba kya ndre wa kata wa ni don kam kini ki kam ni kersyan we ba ni bati ki kam hang to hang ne knang ba kat kam kan ya pe aku sansnen jong kono kaseng kamlong ko pala ndre hangahi ko pala kalong kai ko bangilale apo jong kini ki aku santili snem nama habangi rakhe ya kanu kajing dap snem kade ka singi ka bangin kertian din
ya kisi balik no ya ki bagi lale ki jing jok ki bagi lamat hadi ni at san tili isnem tega smo pon kemau ka ne por ya ko wei ki jing kren jong wei unong tho kot khasi jongi makhau pada H Ilyas mo aga kot jogu ha ka to ka bakateng ki jinja ulong shwa le sebut na pleng jongi kemau ni kot nga kemau ba ka don ka wei ka benta jong kot ka pada H Ilyas wong om don ubak hamatla ban yo bom kuak penpen om don ubak ham tulut ban yo bom kuak pen senga oh ada gentin ke ba jeliu du kata-kata Henry kanawapan abau bleu lai keman kalape ya kita ke kam ban yo iki cingira kanawa abau bleu lai ka skor kila bersang ban sengap ya ke jingdawa jong bopo kata kade ke bangin in kam sotenat ban sengap ha ka bangin rakhe ya kanu ke jingdap senem ke jungi Umma akan sungtu kani ka association lani kani ka kenhut kani ka balai judang benta hagi benta kiba pher naga benta ban pentikna bahalor ka tu ka moto ka bapi tidon ka keren sapang ka empower women, uplift children and build the future ka advisor di alam abang ipailin ya kani ka moto ka jongki ani ka jumu ka jongki ka kedau shai ya ka jong trekam ka jongki ani por ke belajar haji ni benta ba kher bagai ka klik jimut yang kani ka por kolang habaga klik jimut banpin ya kani ka moto ka kedau yang ilai tadi benta ku makani ka kedau the past the future or the past, the present, and the future. Kamenor, kamentar, wat kalasay. Empowerment movement gede kamenor kabapi, ini kiterpeng bijong ki kepada mengebaro, kabapi na tristo, lapan iya kakam, bakla da tri kakam bijong ki. Marbagadon bijong ong, kabagirustat bijong ong na kapuas kapuas. A strong woman stand for herself, and a stronger woman stand up for others. Unquote. Kakentay kabaklan kayeng nagabenta yelemi. Kakentay kabakhamklan kayeng nagabenta yelemi. Kajing persang dari menteri baru ni kuat nak kabahan, siapa kabah nak kabah siapa kabah susu. Kata kita kajing kuat kajing good, very good, excellent. Bahkan ini kajing identiti kajing ki kabah penukupor yang ki. Kajing hadi por ke belajar, belajar benta. Naga benta kumdokan petman kini ya di kelum di kena lagi benta pakai ki awareness pakai kejingdon benta naga benta kumdokan penti kena bersok sup som senang kadon bagi sikap kau bakali ketika kam ka bagi bila dep panle hagi tinggal denti ke denti hagi senang di belalin dong boleh sibun boleh sejarmu yang di nok senyang ke denti kumdosek.
square ya kak tin la jong pin dam kam ya ka bakan kiu kak tin khasi kak tin la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kentin khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiu yau up hinrangi kiu yau thep tin la jo tu da yakan mau kendit ho lapan mi da ka pati CTV na ka benta ka jing mentoi upat ba